Tega darilo imam. To bo pogleda, rdečo. Ja, to je moje, ne? Ja, tvoje, ja. Super. Ja, te kamne je Ljubljana pripeljal, ne? Ti ste ovdje hladovine. A je Bron tu? Prav Vlado. Ja, to je en tak batičen. Jaz sem mislil, da je tu lito železo, pa Bron, pa prav, da ni, da je tu neki... Ima tak zvok, ampak je tu bi bilo z glina mešano. In kaj bo zdaj? Ali istovremeno znate, ovo je posebna vrsta. A ključitelj, ne? Kaj je bilo dalje, če ni bilo nič, kaj tam je bilo vse? To je Majda čez noč naredila. Ja, zgleda. Čisto jasno je Ne, dej, ker si tako lepa mi zdaj, no. Si že videl, da sem sem napravljena? Dej, prid sem, boš videla, no, pol, doma. Ljubi moj. Ja. A veš, da ima Batič 75 let, Matjaž? Tole, gled, to so za orehe. Na vrh se pa da tudi krema. V svimame. Ja, ja. Pa šta je dobro? Ja.